cyiza ndetse n'igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Kigali Mata TV. Ni kuri uyu wa gatatu ni tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2019 n'amakuru abagezweho ndi Ismail Papi Muhinda mugiye kwanamura aya makuru. Ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere mu Rwanda RURA cyasabye radio na televiziyo zikora mu Rwanda guhagarika kwamamaza ndetse no gutanga ibiganiro byamamaza akujyanye n'ibikorwa by'ubuvuzi. Ibi byatagajwe bigende no mu ngingo ubutumwa bwa RURA bwaciwe ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter bivuga ko hashingiwe ku ngingo 21 y'amategeko agenga serivisi zitangazamakuru mu Rwanda. RURA isaba radio na televiziyo guhagarika kwamamaza ibikorwa by'ubuvuzi dore ko ngo bimo kuba byatanga umutekano ndetse n'umuko utari mwiza muri no service. Ibi byanashimangiwe cyane na Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko bigendeye muri ingingo ku tegeko rya gatatu bivuga ko buri muntu wese abojwe kwamamaza ndetse no yatanga amakuru yaba mu biganiro ndetse no kwamamaza baciye ku mihanda bakoresha indangururamajwi kubijyanye no kwamamaza ibikorwa by'ubuvuzi. Bivugwa cyangwa se igitangazamakuru gifatirwa muri ibi bikorwa byo kwamamaza byahanwa ku buryo bukomeye buretse igitangazamakuru cyabisabye uburenganzira gifite n'impapuro zibigaragaza. Dr Diane Gashumba mu kiganiro n'itangazamakuru yatangaje ko ibi byamaze gufata indi ntera itari nziza ndetse n'isura itari nziza muri no mikorere ya kiganga. Mu makuru ajya atandukanye katubambutse tuve mu Rwanda tuye muri Tanzania, abarwanyi baturutse mu gihugu cy'u Burundi binjire mu nkambi ya Kigoma iherereye mu ntara ya Kigoma n'ubundi bivugwa ko bahungabanyije umutekano ku buryo bwo hejuru. Byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Kassim Majaliwa mu cyumweru gishize ubwo yari muri iyi ntara ya Kigoma. Kassim Majaliwa yatangaje ko guverineri w'iyi ntara ya Kigoma ari watangaje ko hari abarwanyi bavuye mu gihugu cy'u Burundi binjire hano mu ntara ya Kigoma bagahungabanya umutekano. Ibi nyuma yuko uhagarariye impunzi muri Loni ari we na komiseri w'Loni muri Loni yatangaje ko nyuma yuko yaramaze kubasura ari nabwo abarwanyi bese binjira muri iki gihugu. Bari muri no nkambi impunzi z'abarundi bakomeje kugaragaza ko bakomeje kuba bagira impungenge z'umutekano wabo ngo nyuma yuko hakomeje kugaragaza ibibazo by'umutekano. Muri Kenya hagaritswe burundu abarimu 29 bashinjwaga gusambanya abanyeshuri bigishwaga kuva mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa gatanu kuri mwaka kwezi mu kwezi kwa 11. Umuyobozi wa TSCC mu itangazo yashize ahagaragara Nancy Machaliwa yavuze ko abari mu masaka 29 bahagaritswe bashinjwa ubusambanyi ndetse ko basambanyije abanyeshuri bigisha kandi ngo iri ari rikosa rikomeye cyane mu gihugu cya Kenya. Ibi ngibi byakomeje no guteza impungenge zikomeye cyane ko abarimu batandukanye bakunze gutanga ruswa mu kijyanye n'ubusambanyi bafata abana ku ngufu kugira ngo baha amanota yizewe cyangwa se bashaka nk'abanyeshuri by'umwihariko. Ibi ngibi byateje n'impamvu zo kuba bahagarikwa. Zimwe mu mpamvu zatewe kuba bahagarikwa harimo no kuba bararengera inshingano zabo bakajya mu cyaha cy'ubusambanyi ku bana batarafite imyaka yujuje ubukure. Ibigo birengeje aya mategeko cyangwa se birenze kuri aya mategeko bigaha akazi abo barimo muri bose bari mu 29 bizahanwa ku buryo bukomeye ndetse bacibwe amande y'izahabu asaga 100 by'amashiringi y'amanyakenya. Naho mu yandi makuru atandukanye tubagire makuru y'imikino. Makuru y'imikino cy'ikimo kuvugwetse makuru ya Champions League y'imikino Champions League yabaye kuri ijoro ryo kuri uyu wa kabiri aho amakipe yose yagiye agwamiswe nk'ikipe ya Liverpool ku kibuga cyayo yanganyije ikipe ya Bayern Munich ubusa ku busa, naho ikipe ya Lyon iza kunganya n'ikipe ya Barcelona nabo ubusa ku busa. Kuno munsi hari imikino iteganyijwe itandukanye babwire ngo yari amakuru bimvikana abagezwe mu iki gitondo na Ismail Papi Muhinda. Tubibutse ko mushaka kudukurikira mu kigo mugaza nkoranyambaga kuri YouTube channel yacu Kigali Mata TV ndetse no kuri website www.kigalimonitor.com. Nakagaruka ni mu kanya gatoya.